reka tutandike rizoba aha lesson yitu tutandikira aha mumi class turi omu kweyijusya lesson yaherukireyo tukaba turi aha tukaba nitureba hari eriizooba katureba mumi class. So egi class erimu ebigambo ebikutandikana mu byaba biri omu bukye byaba biri omu rusinjura bikuza omu bwingi in plural biba mi ekyokureberaho mukaaga woine like many sixes za mukaaga nyingi neba emikaaga emikaaga. Then twine mushanju woine za mushanju nyingi zibe mishanju. Twine munana maze nyenywera akasoda kake umuntu naba nagiriruho nanagiriruho niwe nobasa kunywa twizi twawe iyo ubanza urubuko kake nukwe twatandika konka mweniro ryabakaye atkorga uzamutwaro esente hati tujye mu kubara sente hati noboyine omutwaro gumwe omutwaro gumwe kuzi kuba nyingi ebe mitwaro ebiri emitwaro eshatu emitwaro ena emitwaro etano emitwaro mukaaga that is woine 60,000. Then emitwaro mushanju 70,000 emitwaro munana 80,000 emitwaro mwenda 90,000 emitwaro makumi abiri that is 200,000. Atukuturugaho twine nano omuti yabere nyingi neba emiti. Friends, this is icyo ndiko mwene banywano banje rizoba lesson egiyo ishimiye kuba eyo mutano eyo mutawana ubwo no mwaka gw'ekumirabira nena buri kimwe cyona kirimu obunuzamenti kare tuzari ma class one following wagara kuma lessons zangize nyuma ebyo bintu mbe nabishomiseho konka hati ningezaho kubijusya kuba ningera ngo mukazo mu 2024 mubire mwayeberwe ebye 2024. So hati ndio mukubizusya okurizusya ejo ninka revision nito muri nyankore wano jangu tujyo mukwizo omukwizusya umurujungo obunono jangu tujyo mu revision. Hati erisho gagari mingi mbageta nisho asa mutafayo twabantu hezare negi twine kushoma story emwe ya Ishe Katabazi yego mwene otaferwa ejo story ni nungi munonga mbwene tinkumanya utajiferwa nyaburawe twine kugishoma tugicenge tuchenge cyabe namanyisa nico nzi kugizaho kuriba kugira ngo umuntu wena yamanya kushomora nyankore. We are going to have a story of a great man who was foolish and wise in Ankole called Ishe Katabazi. Akabari omujamagezi kandi omushema omura Ankole. So rima class ine bigambe bita ebine muri then kubukuzo omubwingi biba ma no basa kuchishobera ngo the nouns in this class may be in two groups, those with stems which begin with a vowel and those with stems which do not. The prefix ri only appears with nouns of the first group, of which there are only a few. Twinenka erisho. Erisho means if it is in plural is amisho. I aga I gaba garmache gaba erisho rumwe amisho abiri amisho abiri twina amisho abiri tabantu umuntu uri kuba ine glasses ukuba tirebera huri bajyango ni mishwana amishwana erino amino wachirebecho. So the second group group egi teine has the prefix I in the place of ri. So group ndijo yo teine
iri tegine konke ine e ine I mningashijibwa kweta ngo ni e because erisho amaisho I. Okay, note that the e and not the I is the initial vowel. Katuchirebe okukigamba ihuri hano rebe ihuri so ma so ihuri mwene ihuri ni egg gaba mingi amahuri ihuri rimwe amahuri abiri amahuri munana amahuri 10. Oh wow. Ishaza, that is a count. Gaba mingi amashaza 10 igufa a bone infariente, that is the bone of a cow. Echo wakichenge echo igufa ry'enkoko mawe that's the bone of a hen. Very itafari sore ejini itafari titagari, it is itafari it is itafari itafari gaba mingi ni amatafari bricks. Note also that the prefix e only occurs in the nouns. Elsewhere the prefix in the singular is always ri. Ati twine ishomero ishomero mchirgo mukushoma ishomero gagari mingi ni amashomero. Twine ikorero that is the factory gaba mingi ni amakorero. Twine ijwariro dressing room gaba mingi nibageta amajwariro. In Ankole we don't have these dressing rooms because dressing rooms was your home, your bedroom actually. Ankole akatari bintu byo kuza kweyoreka ubore ko mbiru gwawe umbiru ukaba guri separate umbiru tuba gureba umbiru kumushija gureba umukazi we umbiru kumukazi we gureba umushija we tari kujya mu bare umbiru gwa mutayiwa akari umuntu kujwara ukashweka byone bikureba mu bibiri wakichenge echo Ankole akatari ukoreka kundi showing your back, your umbrella, your stomach, ibyo bikaba bitariyo. So tukati ni ijwariro no mushingi cyawe konka hati twine irwariro by the way sorry so twine idwariro idwariro dikamanze zo mode ndi kubange iki jeje mode yanteganisa mutafayo obwiro buragaruke uza kuba ntukozesa PowerPoint konkeri zo kugira ngo nukurash program najera ntabantu banje mbiri nabahemukaho urunyankore mwene rubire rwabura kugenda mu mishu njanta hapana reka tugenda mu mishu ati aza musasire by'abakuru reka ngire kuko nakora 18 nkaba nyine n'usange nazitarize je konka ijurwata akagire cyabaho ibintu byona byasisikara computer yaje bimwe bikabura konka mutafayo baza kuchikaho reka nshirondere kitwabatura izariro ishomero okay jinianga okay kuba nyine kuzahita abaturi twine
idwariro rikakwereka idwariro kuba ku ruhandika ati idwariro regional hospital ni ikatu wagarika nyuma no kureba mi class warebe kuba twabire tuhandikira idwariro ugagara mingi amadwariro those are hospitals, but some people prefer to call them amarwariro, irwariro, okay, irwariro, then gaba amarwariro, yes, twine, okay, katubanze tu nenda gutukoma njiro unagamba nawe ikunga kasita mwabichenga so twagaruka tuza kureba yeji ejejuru na class ejeji class naine bintu birungi okay reka tubanze tuhumure mukace tuzomuka masho break mbanze munywa harici munyamwezi muruhuke